mateka y'akarere kacu habayeho ibihe by'amage, habayeho ibihe by'akarengane, ariko hari abatinyutse guhaguruka bagaharanira ukuri. Iyi ni inkuru y'abarwanyi ba M23, umutwe washinzwe ku mpamvu zigiye zitandukanye, umutwe utavugaho ibintu bimwe. Bamwe bavuga ko ari umutwe w'inyeshyamba, abandi bakawita umutwe w'abantu baharanira ukuri. Ariko se M23 si inkuru y'amagambo, ariko M23 si inkuru y'amagambo gusa, ahubwo ni inkuru y'amateka y'ubutabera, impamvu zatumye abagabo n'abagore bahaguruka bakajya guhangana kugira ngo babone ubutabera. Dore amavu n'amavuko ya M23. M23 ubundi mu magambo arambuye ni Mouvement de 23 Mars, ni umutwe nyeshyamba ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wavutse mu mwaka 2012, ugizwe ahanini n'abahoze ari abarwanyi ba CNDP, Congress National pour la Défense des Peuples. Umutwe wari uyobowe na General Laurent Nkunda, nyuma akaza kuwusigira General Bosco Ntaganda. Uyu munsi tugiye kumenya amavu n'amavuko ya M23. Ese uyu mutwe wavutse ute? Wavutswe ryari? Washinzwe nande? Byatewe n'iki kugira ngo ubeho? Icyo ngusaba ni ukubana nanjye kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma. Naho iyi ni Voice TV Rwanda, ijwi ry'ukuri, ijwi ry'amahoro, tujwi ridasubira inyuma. Duhagaze ku nkingi y'ukuri, tuvuga ibyagize ubwiru, tumenyekanisha ukuri ku bitazwi, duharanira ukuri n'ubutabera, amahoro, amahirwe n'imigisha ku bakunzi ba Voice TV Rwanda. Nimba rugambira ugeze kuri Voice TV Rwanda, icyo nagusaba ni ugukora subscribe, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye ugutegure kandi nkaba ngiye kugeza iki cyegeranyo, nitwa Ishimwe Tedisi. Bahaye ikaze. Ubundi M23 ni umutwe nyeshyamba ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, utse mu mwaka 2012, ugizwe ahanini n'abahoze ari abarwanyi ba CNDP. Uyu mutwe wari uyobowe na General Laurent Nkunda, nyuma aza kuwusigira General Bosco Ntaganda. Amavu n'amavuko ya M23. Izina ryayo M23 nk'uko twavuze haruguru ryakomotse ku masezerano y'amahoro yasinywe hagati ya leta ya Kongo na CNDP tariki 23 Werurwe mu mwaka 2009. Impamvu M23 yavutse: abarwanyi bahoze ari aba CNDP bari bemerewe gushyirwa mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ariko nyuma bavuze ko ibyo leta yari yabemereye bitaje kubahirizwa, biyemeza gusubira mu rugamba ngo bahangane na FARDC. Abayobozi ba M23 kuva yabaho uhereye mu mwaka 2012, abayobozi ba M23 barimo General Emmanuel Sultani Makenga, Jean Marie Runiga na Bosco Ntaganda wari uyoboye, nyuma we akaza gushyikirizwa urukiko mpanabyaha rwa ICC ibikorwa M23 yakoze kuva mu mwaka 2012. Mu mwaka 2012 M23 yigaruriye umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, ariko nyuma iza gusabwa kuva muri uyu mujyi nyuma y'igitutu cy'amahanga. Mu mwaka 2013 FARDC ifatanyije n'ingabo za MONUSCO yatsinze M23, bamwe baricwa abandi bahungira muri Uganda ndetse n'u Rwanda. Mu mwaka 2021 kugera ubu ngubu M23 ngiye gufata intwaro yigarura ibice bikomeye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, yirukanamo ingabo za leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa barimo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'Abarundi n'ingabo za SADC, kongeraho n'abacancu b'Abanyaburayi. Gusa kuvuga ibya M23 ahangaha nabambiciye kabiri. Reka ahubwo dusubire inyuma mu mateka tumenye imva n'imvano ya M23. Ese ubundi byagenze gute? Wari umunsi w'akanyamuneza, umunsi w'ibyiringiro. Nyuma y'imyaka myinshi umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warahungabanye. Byari ibyishimo ku banyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi, kuko bari bizeye ko kera kabaye bagiye gutekana ntibongere kugirirwa nabi. Byari ibyiyumviro by'umunyekongo wamenyeshejwe n'umutwe w'iterabwoba FDL washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, agahungira muri pariki ya Virunga, nabwo akamusangamo mu gihugu cy'abaturanyi. Ibyo ariko ntibyari byazanye ko byari byaharaniwe n'abarwanyi b'umutwe wa politiki wa CNDP. Bari bamaze imyaka hafi 3 barwana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FDL. Tariki 23 Werurwe mu mwaka 2009, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagarariwe na Minisitiri ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga n'akarere Raymond Tshibanda na CNDP yagarariwe na Perezida wayo Dr Desire Kamanzi, basinyanye amasezerano yabereye mu mujyi wa Goma. Kugera kuri aya masezerano byagizwemo uruhare n'abahuza babiri barimo Olusegun Obasanjo wari intumwa yihariye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari, na Benjamin Mkapa uhagarariye akarere k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe.
Amasezerano y'ibyiringiro yaje gute? Mbere y'uko aya masezerano asinywa, CNDP yagenzuraga teritwari ya Rutshuru, Nyiragongo na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Yari imaze iminsi igaragaza ko yiteguye kurambika intwaro mu gihe Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakemera gukemura ibibazo biri hagati yayo nabyo. Muri aya masezerano, Dr Kamanzi n'itsinda yarayoboye bemeye ko CNDP isenywa mu rwego rwa gisirikare igahinduka umutwe wa politiki yemewe n'amategeko y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo iza kubyemera. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye ko abasirikare ndetse n'abapolisi ba CNDP binjizwa mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi amapeti bari basanganwe akubahirizwa. Byari bisobanuye ko nk'umurwanyi wari ufite ipeti rya generali nka Bosco Ntaganda yagombaga kurigumana, n'uwari ugeze ku ipeti rya koloneli nka Koloneli Sultani Makenga nawe yagombaga kurigumana mu gisirikare. Impande zombi zemeranyije kubana mu mahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo ari uburenganzira bwa buri wese. Zanzura ko impunzi z'Abanyekongo zahungiye mu bihugu by'abaturanyi zicyurwa bwangu zigasubizwa mu mitungo yazo. Kugira ngo umutekano w'impunzi z'Abanyekongo zizasubira mu gihugu cyazo ubungabungwe, CNDP na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije ko hashyirwaho urwego ruhuriweho rw'ushamikiye kwa polisi bayita community police. Muri rusange amasezerano yagizwe n'ingingo 16 zose zagombaga kubahirizwa guhera tariki 23 Werurwe mwaka 2009. Umuryango w'Abibumbye, Afurika yunze ubumwe na Afurika y'akarere k'ibiyaga bigari niyo yari gukurikiranwa iyubahirizwa ry'ayo masezerano. Gusa ahangana ibyaje gukunda. Iyumvire amavu n'amavuko ya M23, abarwanyi ba CNDP binjijwe mu nzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amasezerano yabiteganyaga. Boherezwa mu kazi mu bice bitandukanye birimo Kivu y'Amajyaruguru, ariko nyuma umwuka mubi wongera gututumba. Muri 2012 General Bosco Ntaganda yashinze umutwe witwaje intwaro mushya ushingiye ku masezerano yabaye muri 2009 awita M23 Mouvement 23 Mars, wari ugizwe n'abahoze ari abarwanyi ba CNDP batahuzaga n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Bosco Ntaganda yasobanuye ko impamvu we na bagenzi be bashinze M23 ari uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gutoteza Abanyekongo b'Abatutsi barimo n'abari barinjijwe mu gisirikare, kandi yananiwe kurinda umutekano w'abaturage. Uyu murwanyi yagaragaje iki kibazo mu gihe Abanyekongo benshi bahungiye mu bihugu by'abaturanyi bari bakibirimo, abandi baratashye bakongera bagahunga. Ubu bari bagiye kumara imyaka irenga 30 bakiri mu buhungiro. M23 yazanye imbaraga nyinshi ifata ibice birimo Kivu y'Amajyaruguru mu mwanya muto, birimo umujyi wa Goma wafashwe tariki 20 Ugushyingo 2012. Nyuma y'amezi 6 uyu mutwe wari uvutse. Amahanga yarahuruye ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Goma. Abakuru b'ibihugu byo mu karere barimo Joseph Kabila uyoboraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateranira i Kampala muri Uganda bamenyesha uyu mutwe witwaje intwaro ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kubahiriza amasezerano yo muri 2009. Bitandukanye cyane n'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu. Umutwe w'ingabo zidasanzwe zari mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'Abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FBI wagabye ibitero bikomeye kuri M23 ufatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. M23 yasenyutse mu Gushyingo kwa 2013. Benshi barimo General Emmanuel Sultani Makenga bahungira muri Uganda, abandi bahungira mu Rwanda bacumbikirwa mu nkambi y'impunzi nk'abasivili. M23 yaje kugaruka mu isura nshya mu gihe abahoze ari abarwanyi ba M23 bari mu nkambi bakomeje kuganira na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo yubahirize amasezerano y'amahoro nk'uko bari barabisezeranyije n'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Umusaruro w'ibiganiro ukomeje kuba iyanga, bigeraho General Emmanuel Sultani Makenga n'abarwanyi be basubira muri teritwari ya Rutshuru mu mwaka 2017, gusa ntibigera bahangana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yajyaga ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Mutarama 2019, abarwanyi ba M23 bagize icyizere ko we ashobora kumva ibyifuzo byabo, ndetse muri uwo mwaka bohereje intumwa i Kinshasa kugira ngo ziganire n'ubutegetsi bwari bukiri bushya. Tshisekedi nawe yashyize intumwa za M23 ku cyizere, azisezeranya ko azazishyira mu barwanyi b'umutwe w'ingabo zishinzwe kumurinda, izindi zikajya mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Izo ntumwa za M23 zamaze amezi 18 i Kinshasa, ni ukuvuga ko zamaze umwaka urengaho amezi 2 bategereje kuganira na perezida, ariko birangira bamubuze, birangira bisubiriye muri Rutshuru. Mu Gushyingo kwa 2021 Tshisekedi yategetse ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 bashinze ibirindiro muri Rutshuru, aho bari bategereje ibiganiro n'uyu mukuru w'igihugu. Intambara yari yarahagaze muri 2013 yongeye kubura imirwano ityo.
Mu Kuboza kwa 2023 havutse ihuriro ry'imitwe ya politiki ryitwa Alliance Fleuve Congo. Aha ngaha ndakeka atari ubwa mbere ubyumvishe. Aha ngaha akaba ariho M23 ishamikiyeho riyobowe na Colonel Nanga wabaye perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. AFC kuva yashingwa imbaraga za M23 zariyongereye ku buryo bugaragara. Ubu abarwanyi ba AFC M23 bagenzura ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi wa Goma, muri Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Bukavu. Baracyasaba Repubulika ya Demokarasi ko yakemera kuganira nayo biganiro binyuze muri politiki bigamije gukemura ikibazo cyabo. Ndagushimiye wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera none. Iyi ni Voice TV Rwanda, ijwi ry'ukuri, ijwi ry'amahoro, ijwi ridasubira inyuma. Duhagaze ku nkingi y'ukuri, duvuga ibyagize ubwiru, tumenyekanisha ukuri ku bitazwi, duharanira ukuri n'ubutabera, amahoro, amahirwe n'imigisha ku bakunzi ba Voice TV Rwanda. Nge twabanye kandi aguteguriye nitwa Ishimwe Teddy. Reka ngushimire nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Voice TV Rwanda, icyo nagusaba ni ugukora subscribe ndetse nibagirwa gukora comment. Icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tubakunda. Bye bye.